Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rilalenna atau tungat ta'ye tentu padai paham manangi make dewe yeme natiasa ki tuo na sabak to manyawa makotoro watakalewe ye panariaseng madeceng na rekomadecengi hakikin na watakalewe aga hakikin na watakale make dei andre gurutta al qalbu ati. Ye naro nama na hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaca ki dendre maka de Nabi ta ala inna fil jasadi mudghah angkarila watakalena rufatawe sekelompok daging segumpal daging ya angka tekedara rilalena watakalena tasik di rufatau idza saluhat saluha jasadu kullu narik makasingi yero si tekke daging yero makasi manangi watakalena wa idza fasadal jasadu kullu narik masolang yero masolang manangi sininna watakalena batuanna de gaga madeceng rilalena watakalena ko yero masolar ya fega yero makere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahyal qalbu yanaritu atinna tasidiru fatau. Jadi sininna id rufatawe ang kamana ngatita sentralna watakalena tasidiru fatau atinna. Di dalam satu hikayat terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin narampian reguruta angka sit di ahli ibadah tetonga sampaja si purawening patapulo ni taung etana masampanja di nang kana sakay sampaja tahajud na si purawening amalakna narikomelo ibila-bila liway gana maka darutuna maka daro alindrona mabolong alindrona nataro ibadah naikia sewa waktu di seorang a'arif ya, yang mana dia tertidur pulas ya maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belai kasina yaroto matindroy daripada yaroto masampajang tasila sahabai manangka bela kasina to matindroy nanto masampajang magai maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba yaroto matindroy mapacing yatinna yaroto masampajang yero tuli marasai makasing ina iya yaroto matindroy. Jadi ni tahu nasaba amalak na nasa nyali na makasing nasaba sampajan na nasa nyali na makasing dibanding kepada nari pancaji risesen Allah Ta'ala maka itu sudah tanda kerusakan hati. Nari kumasolang yatinna namo sinna watakalena penuh amala. Nari kuatinna masolang manang ya malakna nasaba yero gumpalan dari mancaji wi sentral na watakale nari tu atinna rufatau. Ito na tu sabakna degaga natangari pong Allah Ta'ala kecuali atinna tasik di rufatau. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum pong Allah Ta'ala de natangai maga tapata wala ajsamiku maga watakaleta maga bodita ya gemuk ka tinggi ka ya langsing ka langsung ka ya mancung hidungnya ka mancung bibirnya ka mancung ya, apanya tidak ada dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mana dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala wa yanzuru ila qulubikum. Allah menatap maga atina tasik di rufatau. Nah, pentingnya ya hati. Ya ko ati masolang macam mana masolang amalai. Yenai sentralna nyawana sininna amalana si di rufatau. Makotoro nyawana watakalena rufatawe
tentu ada rohnya. Ya ko tedengi nyawai, tedengi roe, mati jasad batuan na dek nana nyawa, makotoni amalae dek na nyawa nariku masolanya ti. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aja lalu nakan naki fadiati. Nah sabay ko nakan naki fadiati tojoati taddaati, idi na to masolang ilinota, masolang herata. Ye, nasaba ye ko yite kaadang mako ko pa may gala de tau na fiara fadiati. Ye. Nasaba ye fadiati lasa kami na malopo. Ye. Bahkan makade sa sana to machata ye tu fadiati sarana lasai. Na ye ko rasati na monring itawe tanyana alena na tamaki lasa, alena tamelasai. Ya. Magi na tamelasai nasaba non ringi fadiati. Iya, ta coba nih ko angkat na kan faddi ulu. Malak lasana nariko lasa nompori fadiati kanai ya siare di Pak Buran andre na siapa aja. Iya, pura ni mak dokter nanti mafallamu falalena. Ya yasan ni nakan na corona. Ternyata mafalla ala lena pusing ulunna nasaba silolona si malli motor baru bali bolana. Silolona malli oto baru bali bolana. Menre tensi darana. Deno le nonno mandre fa bura tensi darah dena melo. Magi je na siapa aja. Ternyata na fulengi fadiati. Ya ko fadiati kan naki malak de tulah sata itu. Dan sebab ya ko fadiati kan itawe bisa merusak badan. Mega tau lari dokona lari kojona. Magi na madoko ternyata siare ni Pak Bura como nandre na cema como ternyata mafadiati willau risal surana lau risia jinna na sabak naiti sia jinna tuli makasing atau tungan na banding kang ilakai na si bawa lakai na bali bolana gangkana tinanoko lakai na soni ele arawe dena ule bahagia rumah tangga na mage atina masola angkasi lakai na ma di bola na padama kare ite gere iro bali bola deva na ganna tellu tau purana botti mak bola batu ni ya apa ya denang kamu pita-pita nggak nyameng mati lakai nama kadamana kamu asang denang ko pita ko nyameng telu ni anak we burak kamu asa denang kamu manyameng la cilaka masa asa silalan na bolana sabak magai na sabak atin na malasa gangkana macui mana sininna atau tungan na diga gama dicing rumah tangga tidak baik teman kantor kelihatan tidak ada yang baik dalam perjalanannya tidak ada yang menyenangkan masui boleh di na senang monro lalu na boleh di na senang tamak bawa na calori na kok buru na sabak magai dia gak nyaman itu sabak magai atin na masola ko ati masola macui mana masolan tatanan kehidupan ta masola mana atau tenta yan tu sabak na farlu ye ati dijagai ya na sabak magai ko masolangnya tita capu amalai ya al hasadu takulul hasanati kama takulun narul khatab na iya pedi ati tojo ati tandri ati petadde ati itu nandre mana ngamalai kama takulun narul khatab pada kandrina afir ya juturungin ande tacek de gangkana capu maka dari itu selesurku ya manang dimanapun berada tajagangi titai aja lalu tatamai ngilasai aja tatamai lasai maraji-raji Pak Burana maka dari itu saya mengajak pamegai mazikir lori Allah Ta'ala ikum mali dalek bali bolata akan ta alhamdulillah na puleng dalek malioto mak bola baru alhamdulillah ya pape dalek nama ana pun Allah Ta'ala ya nasabay dalek tidak mungkin tertukar sudah tertakar pura mana natur pun Allah Ta'ala tugas ta idi atai syukuru ki Pak Berena pun Allah Ta'ala ya aja ta celai tahu mungkin karena pengorbanannya berbeda dengan pengorbanan kita di nafajale nam berusaha masa padale menre dale na idi mondro ki bawa boleh ongkang kaki minta mana ngi kiri kanan tapi di nafaja yuja ke cara lo menre dale tensi dari menre jadi jangan kita melihat seperti itu tapi senantiasalah mengurusi bagaimana kebersihan hati aku mapacing atita salama ki lino letu akhirat masola ngatita masola lino tak lebih pimantu akhirat saya kira ini yang saya sampaikan mudah-mudahan nafak barakah pun Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.